Karon tayo na waray iba kundi an honorably nga Mayor Hansan Policarpo. Waray iba kundi Mayor Menlo Nicard. Waray iba nga igaado ni Mayor Nicard para yung corruption number kundi usa nga anak han aton bungtuan giwan, the owner and proprietor of Ka-Isra Hotel Balikbayan, all the way from Netherlands, Madam Ka-Isra Tab. Okay, Maso, corruption please. May sinsilyo may pido tong ay nagpapulsa para na singin kita ay nasa
gising Pagkakutan Pindaganabot ka ni Kapitanan Nagkipausan mga bisita Mahal ka na mo ang iragana Patulang alalaw kita Kapurok at patis kapusa na Manwitis pamukhaan na latiruka Upal-upala pamustura Patulang alalaw kita Kapurok at patis kapusa na Manwitis pamukhaan na latiruka Upal-upala pamustura Alright! Damo salamat Mayor Menlo Nicard Hansan Policarpo. Likewise to Madam Kaesra Joma Jab. Okay? Damo nga salamat hato nga iyo corruption number. Alright, at this point in time, atong tawagon nga diha entablado ang representante ni Congresswoman Camille Villar para maghatag mensahe han atong Congresswoman